Epidemiolog Predrag Kon rekao je da za sada neće biti uvođenja COVID propusnica 24/7, jer trenutno nemamo dobar kontrolni sistem. Nove mere očigledno daju rezultate, što možemo vidjeti prethodnih dana jer imamo značajan pad broja novozaraženih, ali prema Konovim rečima problem je što nisu još letos uvedene. Zaista je trebalo da budu donete još letos, a što smo tako propustili i prošle godine, morate pitati one koji su bili za to. Uvođenje COVID propusnica 24/7 nije moguće jer nemamo kontrolne sisteme, imamo ograničeno po pitanju sposobnosti masovne kontrole. Ovo je samo pitanje dokazivanja sposobnosti jer ljudi treba da se nauče da će biti kažnjeni ako ne poštuju mere, rekao je Kon u jutarnjem programu Kurir televizije. Član kriznog štaba smatra da se ključ uspeha u borbi protiv korone razgovor sa mladima. Kod nas je cool ne prihvatati virus i cool jer ići protiv mera. Katastrofalno je to naše ubeđenje da smo jači od svega. Važno je tražiti način i direktno razgovarati sa mladima. Na društvenim mrežama sam doživio najveće batine tako da sam shvatio da je to borba sa vetrenjačama. Institucije za javno zdravlje moraju biti na društvenim mrežama, ali sve je to sterilno jer se ne pronalaze sa mladima tamo. Treba odgovarati laicima i imati strpljenja, rekao je Kon. Epidemiolog je naglasio da bismo sad imali znatni pad broja novozaraženih, da je uveden predlog medicinskog dijela kriznog štaba koji podrazumeva zatvaranje na 10 dana, nakon koji bi bile uvedene COVID propusnice 24/7. Dinamika epidemije onemogućuje da se sve zna istog momenta. U Izraelu čim su uveli treću dozu imali su nagli pad broja novozaraženih. Sa vakcinom je klinička slika značajno blaža i smrtnost je veoma niska. Ne razumijem zašto još nemamo statistiku koliko je vakcinisanih preminulo. Ja sam lično pisao zahtev jer to mora da se zna. Do sad se pokazalo da vakcinisani ne mogu da se leče od svojih kroničkih bolesti zbog toga što ne stižu na red jer nevakcinisani zauzimaju mjesto u bolnici. Nevakcinisani su društveno neodgovorni i to je tako. Imamo pad broja novoobolelih, to je posljedica novih mera. Neki ljudi su zatvorili lokale, ne znam zašto. Treba da se adaptiraju situaciji. Da smo uradili po predlogu da imamo 10 dana zatvaranja i da smo na to nadovezali COVID propusnice 24 časova, imali bismo strmi pad broja novozaraženih. Sada je situacija kad treba maksimalno da se vakcinišemo, ništa nismo iskoristili, to smo mogli. Oko korone ćemo pričati još godinama unapred. Ono što je sigurno jeste da je virus ostao i da će opstati. Ovaj virus, kada se podigne kolektivni imunitet, opstaće kod ljudi koji nisu zaštićeni. Kao i svaki virus traži prostor u životinjskim vrstama, rekao je Kon. Osvrnuo se i na sportska dešavanja za koja kaže da su direktan prenos nepoštovanja epidemioloških mera. Sportske utakmice su direktan prenos nepoštovanja mere, nikako ne nose maske, svakako da se širi virus na sportskim dešavanjima, ali ne znamo koliko tačno, kaže Kon. Apelovao je i na sve da nose masku kako bi se zaštitilo od virusa, ali i od zagađenog vazduha. Suština u tome što moramo na maske da računamo krajnje ozbiljno. Ideja o maskama će se prolongirati i to pogotovo u periodu kad imamo zagađenje vazduha. Nezadovoljan sam koliko ljudi ne nose maske i koliko vjeruju da to nema nikakav efekat. Shvatio sam da to nikako ne sluša i posustao sam, rekao je Kon.